Mayam Bukrum Zari, don't include impact news. Nei Raj NONGTHOMBAM Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Ta Mayam Butam Okchari Ngarang asi August ki tarik kun Manipuri loan gi numit ni aduga Hariba numit asi English maga chamapan marfutra ni thoi gi August ki tang kun asida kugi Manipuri loan asi Indian Constitution ki nipan suba schedule da chan kheba numini Hariba numit asi bu ningsing bu ina ngarang asi kuntarulak suba kugi ningsing thorom haiba tare Manipuri loan gi numit ngarang pangthokre adubu chahi kunmanga asigi matung dan traga manung asida hariba kui Manipuri loan asi kadai phauba progress tawrabage progress tawbi mami chauna tabadi ure at the same time tongan ba maikai dagi concern mayam phongdok narli kui Manipuri loan si masi mang ki gadore masi ki popularity haga masi ki pamna ba season bagi changsi am hantari habagi mayam da nungnang bam su chauna leri adu masina taba atopus tongan ba issues and challenges magi khurau nachim kayam su leram dong mali hari ba mayam sik matang da Manipuri loan da kari khurau thangi bagi adu kari khudong chaba mang da tadno leri bagi habi mayam sik matang da khanane nung dang si impact news ki studio lengsen ro lebire basi aha maktada political analyst amadi lamdamasigi akoigi veteran journalist am oibiriba oja L Sarachandrani oja Sarachandra Bataram Okchari, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur University ki Department of Manipuri ki assistant professor oibiriba oja Dr. N SANATOMBA SINGH oja SANATOMBA Bataram Okchari aduga aroibin nexen lebiriba si koigi BJP Manipur Pradesh ki spokesperson oibiriba oja CS BIJOY oja BIJOY Bataram Okchari, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan ba question say oja Sarachandra dagi dama hokjarage oja koigi Manipuri lona nipan suba schedule da charana mohna bada yamna chawba kogi movement ihau ama hobi khiba haribi ho sida oja gi su yamna chawba contribution thodang ama lobi khi mana baduna oja da gi horaga oja hoina changbirik ba yamna wana khongjang changchen biraga 1992 da koina hariba august ki tarik kun da constitution gi recognition se phangaba matung da ngasi phawbda laiba chakot pa hai gadra ma gi development progress se karai phawba thambi bage ado aido thambi ringai to jana kitang historical fact hai gadra kogi nipan suba schedule phawba chalak pagi wari su jana kitang struggle hai gadra mayam na wa ki ba hona jaki mayam du kitang maduga compare taro kitang hai bi masi yamna sangba wafam amani ngarang mak kuntruk suba Manipuri loan gi numit Manipuri language day si state level da pangthok pada government ki su yam achauba अकोगी मतेंग हाइगद्रा मियाम दा अकोगी यामना थवाय याउबीबा कोपीबा सि तौदना कोई सि माइ पाको नमित अमा तौगी अकोगी सेलिब्रेशन कमिटी की माइगै दगी अकोइना वाफम खतंग अकोगी रिपोर्ट ओइना मयाम दु खंगनबा न होना मतमदा सांगरबा मतम अमा लौबदा आई इसामक पुंग अमा खरे हेना गांग थोखले घरी याउजदी मतमदा ngasi di madi nuai tane घरी अमा लेजरे घरी याउदबदी nuai tane aduna मसिंग आंगदा लेप लेतन मरम दी 1950 दगी मागी बैकग्राउंड से हौरकपनी ना 1992 बाउगी मूवमेंट की इरांग सिदा अखोगी स्लो इन द स्टडी और एनी फास्ट ओवर मयाम यावे एज एन एक्टिविस्ट अखोना उजम मतमदा स्कॉलर अमन चदे मूवमेंट से तोरक मतमदा यामना सुम तोरकपदा इंडिया गवर्नमेंट मसी ताबी ददना सुम लाकप से मसिगी लास्ट एफर्ट मियोय बगी सिरसु चंगसु हाइब खोंजंग अमा कलाइदे होरकेदा अखोगी 1987 दगी कासार अखोई मयाम सि मिफम फम काल मदे डिसीजन अमा नॉर्थ ईस्ट की मयाम सि तोरकांदा अखोई सि एमयू की अखोई कनोदा रिक्रिएशन हॉल दा मयाम सि नॉर्थ ईस्ट की लेदिबा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन मरुइना अखोई हौरक पसे लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन सिमसिना अखोगी खरा मुल्लुरबा मुल्पदों तोरबसी खरा मुसी लेरबसी खैतंग मंगान हापनबा खैतंग होनजबसे तसेंगना साहित्य की सेवा तौबिरिबा मियोइसिंग अमसिंग अहलमन लाइगुरुसिंग लेगिदबसु याम यावरेको अदुगी महिनी ngasi Manipuri लोन की सब्जेक्ट का हांग होना तौरइबा मास्टर का तौदना दे होजि मैतै मयेकी गासी ग्रेजुएशन भगल आइगासे लाई गुरु सिंधुगी लेहिदब थवाई सिंधुगी क्रेडिट नि अखोगी नत्तेब तौदब अखोन अरुइब खोंजंगदा अखोन लामी ओजरुबे वाली अइना मतमदा अखोगी Manipuri लैंग्वेज डेवलपमेंट कमिटी ने तौहिबदो अखोगी लैंग्वेज डिमांड कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ने तौहिब मतमदा अइसि नाउरी मरुइना सिनबीबने सेंग हाद नंग अखोन कापि बसे नंग पालुदोंग ने हाबगी मोंगदा नहा मोइनगोंदा सिनगी कन्वेनर होइना मदु मयामगी थौदांग लौजबदु मियामगी कोऑर्डिनेट तौबगी शक्ति दुदने खोज लेजरसी अदुनी अखोइना सेमुब नते कइम नते Manipuri लोन अइना डेवलप कनो तौदना अइना सेम धर्म अहलम राय गुरुसना थंबिरंबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯕꯦꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯎꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯃꯤ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯝ ꯇꯧꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯐꯔꯠꯇ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯀꯩꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕꯅ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯃꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯕꯁꯦ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯣꯝꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯎꯅꯍꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯥꯛ ꯎꯅꯒ ꯐꯪꯖꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 1950ꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯟꯁꯤꯁꯨ 14 ꯆꯜꯂꯝꯃꯤ 8 ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯆꯟ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ 14 ꯆꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯒꯤꯔꯤꯖꯥ ꯁꯪꯀꯔ ꯒꯨꯍꯥ ꯀꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ body ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 1947ꯒꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯏꯌꯦꯕ ꯗꯔꯕꯥꯔ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯎꯔꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1:2 ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯦ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛ 10 million amaga mi masing oigadog da koi population sudamina khasi ne manipur ne adagi kaino ne koi tripura ne ahum si pulla kan ama phangba adu moi mina oithok ba koi mina oihoda adu na maram oidna state oijaram bai koi gi manipur se parsi state oigi manipuri lon se ai schedule da originally chan haude ba madugi movement si torok matam da koi gi political status tu ne hena maru bina statehood ki demand ain sabha andalo se sang na torga 1970 da phagi loan gi movement ti khar tapthana le hauta second kano da category da aduna 1950 da gi pen da 1953 da communist party gi akoi lok sabha gi member amana akoi kano tawe manipuri loan se ai chelu changdam ne na madu most likely subject to correction dasara die ba warmani khali masumai tawraga chan tawbadai mathang laka yam tapna sum tawrakanda memorandum khara piba khotba tawna lakanda oiratrabado noi di si oide du tawde da tawde na thawoidabado miyam ihuse sumna namaste na yaratro mukhai na raga namna taw ada akoina namna taw kada mi matung ila khudong chab lodna konkani aduga nepali yaurisini konkani di senghai ba moi home minister matam dugi SB chawana bisa sarat na khoi gi manipuri lon di phangani aikoi su konkani su yahu ge hai nepali su aikoi gi matung ilaga yaw ngata ne aikoi manipur lai bakti yam lungai state road phangod su aikoi andalon tawi ko aduga tripura ga meghaloi ga aikoi tung ilaga te yahu andalon taw to no su dungai kalian sin or ki koi tanare ba luina sida su aikoi gi yata atai khari yaw rakane mai manipur gi di lai bakti ba se aikoi na I thought about me, my dog hit the Sabbath. Why that dog something higher of the call? Maka color with them, Nanasico. Okay, was any young Pazaba, Kugiam, Chowraba, Sangraba history, Hagar Puari, Kugi Manipuri Lona, Nipan Super Luchan Bagisi Yam Samlamna, Takpiri Hari, Wari, Mam Simak, Kuitan Taba from Jawabasi, Kuimanipum Yam, Kuisamaki, Yam Labu Pabni Matanjay, Uza Santo Madalachi was a academically, Matang Lakana, was graduation power meeting Mayagna. Exam thabagi stage fawu yokselabani maramduna khogi manipuri loan gi chakhut pasida mitai mek ki chakhut pasu yam phajana lai hai batare adu batar ga hoji hoji mase khoi bengali script yam kana season adwani na hoji akhoina thengnari ba academically hai tare academically laile su tambasida manipuri loan na thengnari ba advantage hai ka khudong chaba mayam sina kari ori bagi aduga disadvantage sina kari khudong chada base kai gain ubi user ras yam chumi han bada khoina thamduisi language hai se lol hai bisi a system of communication by sound that is through the organs of speech and hearing among human beings of a certain group or community using vocal symbols possessing arbitrary conventional meaning hai badi is a system of communication pau phauna nabagi magi communication gi means amani hari ba communication gi means da communicate tawduisi kaino akhoi da pukning da phau bisi phauri ba ihul sing sini communicate tor kadoisi ada manipuri jati moina manipuri da hana akhoi ingraji ngang gi harasu hindi da ngang gi harasu tongan ba lon sing ji da ngang gi harasu akhoi pokpa da ge akhoi di inborn oina language si physical na teba
language si psychological spiritual oeba ai wakhalda spiritual touch to madu yaw da batong na khan bra sigi haidi ayamba miyoi sing na ai wakhan khanjabani maram di spiritual touch to ne ba koi darka oridi maram di kari gi haiba matam da mana ingraji dang phongdok tori se ai sak la me na phongdok tori se masi hanam kari da wakhan khan ge manipuri da khan gane ba mamaro na pirakpa madu boy khona kari ko ge da ngasai gi linguist me am na piba mota su e language ko ba internal language side internal language I language aduga e language na amana phongdore isina the symbol of the internet lady stimuli do madubu express to ku means of kano symbol do neba adu duna kari kauri external language ka weba hariba external language se masi si external language si pi na bu honar ko matamda karamba makhal gi sound pattern ama karamba makhal gi phoneme ma si na ribage haiba du dei neba manipuri phoneme sin na reise adugumba phoneme du bu amuk tungi mirol na khangai ba magi generation ekoi gi forefathers sing na khangi ba akoi gi mirol sing na khangi bu sing je makha gi generation sing da traditionally ekoi gi handed down to bu yana na bu gi damakta lasan na bu honar ko da mayek se lak pa ba maram aduna lol haiba se imani aduga mayek sina ekoi gi ipani haina ba leiri ni lol ga ekoi gi sound ji ga madu phongdo ga lasa laga thamdori ba ngasai gi iraga thamogdori ba mayek ka ani si am darkar oyeba aduna hariba 1992 gi august ki tang kunda ekoi 8 schedule da sali ba se masi sidai da akoi penthok pa yadri ba ngasai gi an ba dadi hap ekoi tangkhai ma ekoi se ekoi gi lol gi masak tu phangjare adu matam du da chaladi ai manipuri language in Bengali script hai bane ba Bengali da iba manipuri lon du bo 8 schedule da san bane ba haujik lai ba question di hariba manipuri da koi gi manipuri karam manipuri Bengali da iba hai da Bengali hai ba mayek tu bu amasung lol du bu sanna ba missing jing duna akoi manipuri sidai da yeng ba miyang se akoi na train da chatpada aeroplane da chatpada train da chatpada akoi na manipuri gi suppose doctor lama bang komol gi madhavi adegi di khwairapam chawbu gi akoi gi labangala ta putho paru matam da Bengal gi nakan da phamba miyoi duna kari haire habada bhaya nang pari ba kano do akoi larik to madu do akoi Bengal ai junga sai di pari bani maron di khang di adu Bengali ni haire ba madu da akoi na pakhum khum ngam de ba adu da ikai jabado madu du haujik graduation gi thak yaure ado graduation gi thak yaurok sidai da akoi na leiri bati akoi kayam yam awareness leira ba ge ba graduation gi thak yaurok tana masi sam pre nursery kg class 1 sum laktana khoi gi hujik lakpa matam da graduation book si sam narab da pre nursery na sum lakpa da counter ko matam da sahi 33 sujala ba sahi 33 kullamuk sura abane ba sahi kullamuk sidai da angang jing je manipuri hariba mayek siga lon siga anima khang ba se sahi metric parikha da mi lising 35 tha taragadi lising 35 du kun lising 35 kun di sam 3 lakhs kum leira bane hariba lakh ahum mari se masi manipuri khang leira bane ba maitai mayek loina na lon siga hariba miyoi singa se masi khangi ba miyoi singa si asi yauna khanga ga sida akoi gi scholar ne na leiri ba ahal gi generation singa se masina tungi horli ba angang jing gi dam ta kari khanbira gi habse hangingai question oire ba maram di kari gi ham tam da haujik graduation tam ada class 10 12 tam class 10 12 tam graba graduation tam graba angang jing do textbook tu khatane ba pa khabar da nomagi phongi ba paw sing sida piri ba ngasagi day to day maduge knowledge mayam se angang jing du khabar pa phangde maram di maitai make edition se fully ekoi phong bang tamina adugumba journalisting leiriba khoi gi ayazu yawbiri hari ba singa sigi editor singa duna khabar ji maitai make to pura ontho ga phong targadi commercial yeng pa matam moi mai mamta ba sakhum mai mamta ba maduna maram oiraga maitai make to ju phongdok pangamde adu class 10 gi 12 ki angang jing i khiga leiba angang jing duda nupi ma smai to duna izat khongoi na hatok pirame sumai tawduna nupa macha do lamhen budagi smai tawri habi paw sing aduna mana tamjagadoriba learn tawjagadoriba knowledge so society gi ihul sing do madu ma padre ba ada akhoina ahal oi ba khoi gi older generation sing asina paraga mon da tahan busu tahan bi yada ba matang ju lae masana self learning tawjagadaba ta siguma mayam sigi loophole se masi kai dor ke habda simasu leire aduga atopa mana textbook ta tamiba lairi khare du nataba manipur culture manipur gi magi folklore literature lairi ba mayam se ngasi masi irei ba mayam se masi bengali da irei se 1891 anglo manipuri war matung sida irei sti mawangi akoi gi old period ta medieval period ta iramba lai sing tu di khare khaktani adu 1891 anglo manipuri war matung sida bengali da irei lai sidi masing ta ba ngam potre ba no magi pari da masing nai na puthorei ba hairi ba lai sing se paraga madu gi knowledge capture tawna na ba akoi gi identity khang na ba gi tanja se
angang sing sida leitre maram di kai gino haibada magi textbook tu khak paraga class 10 da maitai manipuri da 97 phangi 98 phangi haraga mama ampa na khuba khurga chauthok chaga duri bra hajiki knowledge mayam do bengali dei ba knowledge mayam du di karamai khanga do ino haibagi question ama lai hoji bhogi wena di ekoi graduation ki stage ta yogi bata ro su bitai me ekna khoi academic ta yauri ba academic ki larik mayam sida ki phang pa knowledge tu na ta atop extra knowledge phangai si phangdre madu yamna limited oiba stage ma de le have ni oja bi jod lagta ngai da ha oja da lakchang ki oja se respond to mali turn je ki video yogi ni e schedule cham matang da video dagi matam khaitang ni jage ai horen matam do adom loi lobi yo aduna aina khaitang chengjok chahu do ma I am very sorry maram di ai Sanatomba oja Sanatomba si university oja ni aduga yam scholar ni PhD tawdana khotla mati am charabani aduna oja Sanatomba gumamna haibada koina collection to baga yam lubaja ni maram dei oja nate ba simply I am an activist masida so far my knowledge concern hojiki 8 schedule chanbase masi Indian constitution da ngasi bawda loan kunithoi chanbasida mayek amte yaude okay mayek amata Bengali da Bengali mayek ne oidawni Hindi da Devanagari oidawni Punjabi gi da Gurumukhi ne oidawni adune amate yaude ba yaude buda ngasai oja Sanatomba nahamuk so maitai mayek na Bengali mayek Bengali me ne chanjin gre na haibase nahamuk ta handak ti haira oidra kan buka haira pasida chengdo hongdab ya da maram di si saurakpam haijage maitai mayek ki mahutta Bengali na tawri official language 1979 की मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक तनेबा मदुने हजिक सेमदोक ऑफिशियल लैंग्वेज एक सिगा आई छेदुगा मरी सुनै लेने देबा मरमदी ऑफिशियल लैंग्वेज लेतबल लम कोट वा कयाम सोंद आई छेदुल चलेबा स्टेट लेतबसु आई छेदुल चले अदु मरी सुनै लेदे मयामना आ बेंगोली मेंगना चनबेदि सोमद मय छेनमे सिगुम्बा खंफातन को सुम तौबा कामुदुना हाइबने तसेंबदि मरी लेंदे अनी सुबदा Constitution ki kaitang di panjage line ani humdani ko masina tagadi nuaira roi the Constitution 71st Amendment Bill 1992 Bill number 142 of 1992 si bill copy se parliament e pujarak padune ba ana further amended the Constitution of India shall be enacted by parliament in the 43rd year of the Republic of India as follows number 1 this act may be called the Constitution 71st Amendment Act 1992. Number 2, in the 8th schedule to the Constitution, number 3, existing entry 7 shall be renumbered. Chila number machine kolkani na 7 wini edu lere. The existing entry number 10 si lere. Number 9 the Manipuri lene na haire. The existing number 9 china machine si kaktang pibali. The statement of objects and the reasons the matamdugi Home Minister SB Sawan na pili si magi lana statement nampi madu dasu akogi kaligumta pande mada there have been demands for inclusion of certain languages in the 8th schedule to the Constitution. It is proposed to include Konkani, Manipuri and the Nepali languages in the 8th schedule to the Constitution. The bill seeks to give effect to this decision. Number 2, the Nepali language is also known in some areas as Gorkha, Gorkha Bhasha in the census operation. Other nomenclature such as Gorkhali, Gurkhi, Gurkhia, Khakshura or Nepali have also been used. SB 7, New Delhi, 20th August 1992. Aduna sila da akoi Manipuri wena so hapkiba leite ba. Please okay alphabet ki matang sida di mayek ki matang sida mayek chung yaw des only language to challe have ki constitutional recognition pi ki for clarification okay for your kindness mathak je oja bi jod lak sari oja auji akoi na pugachani bang asigi koi gi kuntaruk chahi kunmanga gi matung da Manipuri language na schedule chalo matung da et constitution recognize tor matung da thangnari ba koi khudong cha da ba ha ga khurong mayam sigi manung da koi currency note sida anoba senyek sida chanda ba ama adagi masi classical language olhan bangam dana lai ama sisu area duga no gi tamna Manipuri loan si mangtharak le season aba walak le habagi mayam da akiba mi paina ba lai ki ba ama adagi akogi Manipur gi identity sembada akogi Manipuri si Manipur da leba mi busu Manipuri kawi aduga Manipuri natraga maitei loan si busu Manipuri kawi maramaduna akogi Manipur manung da leba akogi tribal community sing da maru oina akogi Manipuri haiba language si maitei loan dagi horakibana maram oiduna hojik hojik so koi singi purup kharan hai batare koi keno si
Manipuri हायरगा language नते बेटा कोई मी कांगो से Manipuri हायरगा कोई Manipur लेबा मी खुदी म खंगना गदा बसे Manipuri हायरगा only माइते खंगतबु मखोइना interpret तवी Manipuri कुकी नागा पांगल हाइदन समायना मोइना interpret तव पोसु लैबनिना Manipuri हाइबा language सिना मरम मोइदुना हाइतारे कोई even Manipuri हाइबा कोई मी सिंह हाइतारे Manipur बु represent तगदा मी सिंह सिदा only माइते खदबु represent तो हनबगी म मिसु यामना चावना तारी हाइरबे इशू खरसनि अतोप इशू मयाम लेन बय अतोप अहान बताओ जा करि करि थमनि खथा हाइबियो कनोदा मसागी करेंसी नोट यावबा यावदबा अदगी अते इशू दी आइगा सरत नदुम खुबिरसनो आइगा दा अब नुगाय वरी मयाम लाइबनि फनी हैबियो अदगा आइना याम कना खमजनिंग बदी ngasai han bai question da khoi rajna akhoi gi language mut ki dore ba threat che it is very real okay akhoi pangthok chambi gano masi ram real ne masi khotang yanan thamjage ba maram di at the turn of 19th century ga 20th century marak sida there were 30,000 languages in the world अरे होजी language ले से surviving language से only 7,000 कई आमने लोन जो मुट करने यंग भी को अरे कि every 14 day language मुट ले language मुट पर दा होजी की surviving language दा सी मंग दा 140 हाइव आर्ट दी 6,300 languages सी खाई दो कर दी चाहते कितना हो रहे ना 6,300 language है less than 1,000 speaker machine di sing tang aisel language se thar ga ne yauri che ada digi amuksu 95% of the world population je 95% sin ngang je only 300 language katangan 95% na 5% lemori je sin share taru je 6,700 language ada Manipur gumba yam pick pa koi maiteron je mi kya na ngang je koi di 1,000 di yam heli even then ngasagi koi sirai belon gi manung da chala bane ba अरे इसकी जो मनुंगा world की population की 50% है 50% यम large number है but they share only 16 major language okay अरे की सिंह मनुंग दको अमुका इना हाइजर के 40% of the say 7,000 से हाई बडी 2,800 language से they are threatened की मनुंग दा आई माइटेरोन याव दब्रा आई मधुमदी confirm तबुंग हमजरे अदगा होजी 577 languages are critical ana bada critical level ICCU the level stage do id kana gum mapandi kari mukhar tawdraga di adum thadok da mul da loan 577 level adagi mu by 2050 90% of the languages will die out as a predictor language expert high art di 90% sidorisi अखोगी 90% खाइदोखरे क्या ले मेहरिया 6,300 सिगी खाइदोखरे 7,000 language खते हिंगोगुदुने बा अदगी हम थाजदना language चाखले ना पंगनै दले बिया देबा चाखले लोन कयामा extinct way dead way बाइसिगा extinct अनि सिजम खेना लेबा अखोगी dead way language gi manung da yam thi चाखत बा latin अदगी अमुना पका वरे चाखले बा sanskrit मुटख्रे अदगी all in the middle english मुटख्रे all Norse Norway na ngangam ba ari belon je comic tagi easy mutkre Bible legal Hebrew mutkre ancient Greek mutkre Coptic mutkre Iberian mutkre hari jam sakor belon ngak ni ko adagi mulur ga halak belon je yori ba akhoi gi moi gi ngangam ba kangbuna revive taw dana mama lon ni khani na akhoi oja khoi dawri suwaina halak pasingi manung da yamna akhoi gi panba ya ba je Hebrew asi Israel की official language है उखड़े जे मुझे मुट्लू रबने Irish मुट्लू रहे okay अरे देखिए Wales Hawaiian North America के Navajo tribe रेंज जनंगांग बसे अरे की Cherokee मुझे जे मुट्लू देखिए हल्के करते नहीं revive तरह नहीं लोगों जे once सीखरे ना कोई लेतो कुछ या they can be survive अरे द experts इंगन नहीं बता लोगों जे करेगी मुट्लू लोजी ठीक ले सिद्धा अखोगी मणिपुर अखोगी loan the interest जॉब भी मैं आंदा इन hygienic बम करते loan mulis maram ani yam songpi amana globalization adagi ani su maram se globalization da ko thinga bote masidi world phenomena amani sing sawgumni ko adu ani su sina kari hage da inability to evolve with changing time okay akhoi language se society change tor ina sigi matung na change da wong ngamuk da ba masidi da change da wong ngamuk da ba da art se yam eba sanskrit kari change da wong ngamuk tri noise perfect language है का मुट कितना समय तो ना अखोगी inability to evolve हाई बसी की मतंग दा याम लुबो point नम लाए अखोई ना लोन से ऐगी इपाना इपुना अदुगी मतंग ngangam मने ना stick तो दना लेरगा दी अखोई लोन से कल्ली में हरगा लोन से हाथ में संगने बो
Hojik Manipur da loan jibu nungsibi ba kaya amna koi loyan khantok painam tawri ba. Masdi da aina attention amtang pijaning. Akoi gi language hai base anga gi loan dar intersecting set ko mane. Akoi gi loan kara Burma da yauni Burma kara yauni Sinai kara yauni tha kharba Israel Hebrew isu Manipuri da yauni ko si ko bi gano. Kawan yauni in the country intersecting kara woi bani sigi intersecting woi da kon loyan khantok ini ana khantok basdi da अखोई लैंग्वेज वो मुथत के ना था वही ना अतमना तरक्वा मी करने यान चलक बदो मतलब वो किन्हें ब्लॉक तो होती very justified अदब वो खंडों पर यार इधर बा खरक सेटो अधिको अखोई लोन से मुत कने बा खंडों पर यार इधर बा इधर प्रमाण इंतज़ जगह अलू कमाई खंडों ने कोबी लगी मम्मी में आमा तोमाल बंबी से बैठे ओए रबो निंगले अरे जिना अदगी यान चलक बा मिंग ई पाव लारी इन्हें बस चा अखोने इसी द चेचे को इसन न बिदा कोई मेमी चाइनीज पाइगे यावे बा अरे कि बर्मीज ने मुकर यारो में nga penat da koy meitron man gredna si Burmese ni mai fu samai tau dana khoi gi piron pa ba se mu ju pa wai angang na nar ga nai ye se Burmese du mai adu ban si myam ji khatok khasin tau da ina oza da su atai to bidip sing su ne apilam dum tau jing badi anu wa loan si bu mun da ba masak ba sing de khatok si aduga maiteron gi tisu ga napsan da na lai graba nga sa ga ina alu ko bi kan haijere pali gar je si khatok ga mahut chin ba hona raga di yam lui ba aragi loan mut pa gi da moi expert sing na thagalak ba da akhona loan se kalli ne na wai wata mayam hapsal eng kal se adu quite danger se quite young generations na si lo ya dra ga di loan se mulle ba mun si no ya dra ga di maram de khoi di se chai manga am tram dai si ju hayeng si se ko adu hingau duri angang ji akhona mit thup ta angang sing se moina season ning da loan wahi puthor dine moina ba season da loan se mut kane ba aduna wahi puthopi ba kan da se ko angang sing na season ba ya ba language hoji akhoi gi internet ta kai da cartoon thol pa kan maming thol me am se akhoi gi younger generation season ba ngai ma da khale ba atai loan oijar ga jo aruga akhoi na samna hara ba da archaic language gu ba hek pusalak ba ma to ba keno se masida akhoi yeng da ba se generation next ne okay akhoi se da phami me am se sigra matung da moina season hogudra moina season u yadar ga di ko akhoi na nusiri ne loan je taruga dum hat ka dori ba okay ki desi budang haji gi matam gi matung ina ko gi matam si hongak gi matung ina ko gi language da su loan da su masi hong bo porpa maru ina lehuga da ba ko gi charol surul singa sina ma ko ni hena season ba ya ga da mong da language si thambira ma mathau ta habani adu bo kari kari mathau ta bagi maru ina khoi Manipuri loan asina thengnari ba khurong mayam se kari kari no adu ka khudong chaba singna kari kari uri ba khudong chaba kari kari pihan ba mathau ta bagi haibna chingwi matang du khana jagi break am thonjarake impact news meng ta no rebi apun fitness welcome back adon ngbir basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with Miraj NONGTHOMBAM Manung Hutna tangasi khana jarmi basi ngarang August ki tang kun Manipuri loan gi numit ka madri na Manipuri loan na chahi kun manga ko gi Indian constitution gi recognition phanglo matung da 8 schedule chalo matung da chahi ku manga gi matung da hojik kari phibam dali ribage kari kari khudong chaba kari kari khurong mayam thengnari gi habigi matang chidani break ki mamang da oja ko gi oja BIJOY na ko gi Manipuri loan na कोई पॉपुलैरिटी है मा की पामना बना मा की सीजन अब हंथर लेबा मुट खिगद्रा मांग खिगद्रा है की नुंगनांग बसी खितंग दि टच तौबिरमे फोंदोकबिरमे अदु मखा चथरक बसी आई ओजा सातो मदा हालाक्चरगे ओजा दा कोई ब्रेक मांग मतम खरा फंगी है तरजा अदु खोजी इशू से मैम दले होजी कोई मा की सीजन अब की ट्रेन द खरा हंदर कोई ममिता मांग गिद्रा मैम चिंगनरक अदु कोई मिtai meka handak revive tawdana yam phajana huji graduation gi stage li oramnina Manipuri miyam da khara makai di koi Manipuri loan si phagale develop tawre habagi nungai ba amadi foundry adubo develop tawba loan mayam su adum mangki basu layeno ja vision mamang su thambiri madu sam chum wapam ne do hojik thangnari basi mayam yam pamnari bhai tare ngarang ma Manipuri loan gi no misida koi minister sing no fondo ki wapam da su koi currency Indian currency ki note se da su Manipuri loan yahon bagi wapam adagi koi classical status classical language ama agi mingthon phangana bagi hona basu na singwi wapam yam pali adubo hariba anisi phangna hona bata koi Manipur da chaye na ba mayam lei basna su yam chawba khuro amu oiramba ya habi wapam ga su phondok pile adu ozagi wakandari kari mo thambingi khoi gi Manipuri loan ga matam amata da 1992 gi August ki tang kun da chamina ki ba konkan amadi ne pali ding asi Indian currency ki note yaw khare aduga Manipur di ngosai oja sasanu su takpi ba Manipur ni ho hor ga to pani yaw gi bani habini du Manipur ni ho hor ga Manipur di hujipole hori hai tar juga saya bigre
अदो 1992 की मागे अगस्त की कुंदा चनग्रिबा जे मसीसी ओइ लोन लम चनबदा मयक तुदी हापते ओजा सर नाइब सुमि अदुबु अखोई की कांसेप्ट सिदा साइट एकेडमी अवार्ड की करिदि पीदना अदे असोमदा खोइना लारिक मयामा अखोई थारिबा यूपीएससी की करिगी तौरी सिंगसिदी बेंगोली की ट्रेडिशन दुने लाइसे अखोई की कांसेप्ट लेबा ऑफिशियल गेजेट मणिपुर स्टेट की मागी बेंगोली में एक इबारी यावरी मसी स्टेट अखोई की मीसिंग जिना अखोई की पीपल सिंग की माइंडसेट सिना होंगदोपम चंगेबा मदु होंगदबगी वाखल दुना ngasai की मैतै मेक से हुजिकी सेल मेक त चंग बंगमोइदिन मैतै मेक ना सेल मेक त चंग बाइब सिदी अराइ बोनेबा अखोई की हाना फाउंडेशन जे हाना कोई ग्राउंड लेवल द क्लियर ओइबम चंगेबा मरम दि कइगुना हाबदा हुजिक खुदम ओइना हायदा हुजिक तमकप सिदैदा सपोज अखोई अखोई की लैगिद्रबा अखोई की कनो की पाबुंग खेलचंद्र की लाइक सी अरिबा मणिपुरी साहित्य इतिहास न तौसे मसीसी ग्रेजुएशन द तमेबा तमो मदुगी तमेब पोसे मसीजना ग्रेजुएशन की जिमाना अखोई सिलेबस द मैतै मेक त ट्रांसक्राइब तौननबगी दमकता अखोई तौरु मतम द मै कुंथ्रांगा की निमाति अदुना मसीदी मै कुंथ्रांगा नत्रगदि ट्रांसक्राइब तौबी यारो हैबगी पोटम थोगलेबा अखोई ती मान पीदोरिबा हुजिकी अरिबा मणिपुरी साहित्य परिंग साहित्य इतिहास न पीगदोरिबा नॉलेज दुरा नहाजिंग द पीदोरिबा नॉलेज दुरा नत्रगना मागी मयक तुपुरा हाबि क्वेश्चन हम थोगलेबा अदम अखोई सिदैदा सम मयक कुंतरेट की बोइरो कुंथ्रा मंगा की कुंथ्रा तरुक की बोइरो यम फेनेटिक क्वेश्चन बा असिगी सि हाना अखोई दगी हाना अदगी मयक लोन ngang सिदैदा लोन की मी लाख अमना लाख तराना लाख यांखै न ngangi हायरगा लोन की मदुगी सिबा नत्र हिंगबसि लेप नतेबा अमरोमदा सिसु सुमी हेक्टर अमनी अदुगा अमुक कैदोगे हाबदा लाख मंगा खक लेबदा लाख मंगा दुना सॉलिड 100% परसेंटेज रोम दी यंगति 100% ngangi हायदि अदुजु हिंगनबगी मखलम नेबा अद मी मांगजेलकपगी मी वासलकपै मथकता अखोई गिदि कैदोगे हायबदा लोन जो मंगांग बिदेबा अदुदैदा फाननबनि हायदना अखोई की अइने मतंग से एप्रिशिएट तौनिदि मिलान हायबा ऑर्गेनाइजेशन लाइरेबा हारिबा मिलान से 2003 दा सेटअप तौगिएबा मिलान सिदगी एस्टैब्लिश तौरा कान 2003 दा लाकान सिदा 2005 सिदैदा ngsaigi लाइब्रेरी से मै थागरे को मसीजु अखोई अफबने दि हाइगुम जे दो अफबसु लै अदु दुना कैदोगे 2006 सिदगी क्लास 1 दै तंबा होरेबा लाइक से क्लास 2003 दा लिंखत की मिलाना 2006 दगी मयक सि चना हनब ngamba हाइबसे हाइबा मिलान गुम ऑर्गेनाइजेशन जी ngasi एनजीओ अखोई नन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मैम लै सिंग तमजनफम ओएबा मागी फोर्सफुल ओइब पोसे मसी अखोई हौजिसु ग्रेजुएशन जौरा कांदा कॉलेज की ओजा सिंगना मिलान जी इनवाइट तौदमनी मिलान बोई लै परे हुनिंगेबा करी की मोई क्रेडिट से हिस्ट्री लेवरनेबा अदा हुजिक लाइब क्वेश्चन दी हाइरिबा कनो से लाकांदा टेक्स्ट बुक से लाकांदा ग्रेजुएशन की जे अखोई कमाई तौकेदा मसी ग्रेजुएशन की वार्ड फुटिंग दा कोई हाना ममांगदा हाना लातोरे क्लास 12 पास और एजे खंगगदी क्लास 11 गुम योरपद ग्रेजुएशन की हौ यारेबा द लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ना तोंगान सेक्शन हम लाइरे हाइरिबा सिंगसिना हाइरिबसिना मसी की कनो से तहुदना क्लास अंगांग 12 पास होबुदुना हे पास होरा कान सिदैदा था अमनि सिदैदा मसी मयक त ट्रांसक्राइब तौबी थबक सि तौरेबा मदुगी ट्रांसक्राइब तौरक सिदैदा कैदौरे याद्रबनिना मोइना खोइगी मीने एको मी हापतो हापसेन तौरे मीने ए अदगी डीटीपी तौरे अदुगा ngasai DDP की कैसे से ओइना कोई सॉफ्ट कॉपी से ओइना माई पब्लिशर द पीरेबा नोइना थुना फोंगक नना बाय अ पब्लिशर जिंग फोंगक पदा मदुगी मतमगी सिचुएशन दुना फिबम दुना मागी फोंग बसिंग मक्त्रे अदुगा सोमना कंदना मदुगी सोम द गवर्नमेंट की अदि लैरिबा सिलेबस कमिटी की तौरेबा पोटसिगी कन्नना बा हाइदना वेबसाइट लॉन्च तौरेबा वेबसाइट की सिंग डाउनलोड तौर लोय पाइनरे पब्लिशर जिंग दुना फोंगक मतम ददी लाइक टू ओइन पुतरक हार्ड कॉपी पुतरक ददी सिलरोयबा मरम दि वेबसाइट लोय डाउनलोड तौरबिना अदुगी अनिजिगी मजुगी पब्लिशर की राइट सुमतपा अदुगा लाइक तुसु मपुंग फानासु फंगबंगमदबा सिगुंबगी पोसे एकोइ सरकार की माइकैदगिसु मरी लेनबा डिपार्टमेंट की माइकैदसु थोनदनबो खोनबगी मतांग अम लेरेबा अदुगा ट्रांजिशन पीरियड इना राज कैदोगे हाबदा हौजिक मैदै मेगना लाए हाइदना आइगी वाखलदि सिलेबस सिसु ग्रेजुएशन सिलेबस अमुक्तंग फिल्टर तौब दरकार ओय मरमदि करिगे हामतमदा हाइब ग्रेजुएशन सिलेबस सिदैदा लैरिबा ngasai aina mamangda haijagi ngasai gi knowledge mayam mangi doise akoi siji kannanabagi damukta अखोई पेपर 13 तमे मोइसे पेपर 16 पेपर सेमिस्टर अमम द पेपर मरी मरी सी ऑनर्स पेपर दा मणिपुरी ऑनर्स दा अदगी मु इलेक्टिव मणिपुरी हाइबम सु लेरी एमआईएल हाइबम सु लेरी सिगी पुलप पुंसल लगा लाइव सिंग सिदा पेपर अमदी बेंगोली सि दुम योहनिंगे बाई मोता करिगी हाइब मतमदा माना बेंगोली दुगी पेपर अमदो फजन तमदी पांगना साना भाई तारगदी मा लाइब्रेरी दे सटलगा नत्रगा मरी लेने लाइक सिंदो तौरगा पारगा मागी रेफरेंस बुक मयाम दो नैना जब ngमनेबा सिगी खुदोंग जाब सिसु अखोई लोहन बसुमेन ओके ट्रांजिशन पीरियड निना सुदा मणिपुरी कोई बेंगोली दे इबसिसु खरा मकै खंग तारगदी
हुजिक लेरिबा नॉलेज मैम जो खरा दो रसो लोकसन बंगम ने मतांग सिदा ओजा बिजोय खितंग हाइबि नंग माले करि हाइबि ओके फनी हाइबि ओजा आइना खुंगे खंजरी जे ओजा आइगा सरचंद्र ना ngarang sang na bibe speech ge ina lokho chau bo de aiga khumge di nunga ge dam ne makha je ga samde biro akhoi gi currency note ta maitiron yaw do matang se mi juna manipuri ana constitution da chante ko manipuri loan se si yaw do matang da khang da mi sini am emotive na government da saw ge da tawi akhoi bu mirai bi re kai na som de da chat ke da kari na khang di bi da ai ju khan na leiram mi ne ba ado ngarang aiga ne am ba da sengdok pi yo ba aiga ko di sigi movement ji yaw bani na okay lupa manga chat pi si da akoi lupa manga na nambi ona hairu de aiga gi wari ne ado mayam je le ba lupa manga haibi yaroi manga chatpi haigedam ne no ason ru chi thajale siguma akhoi gi ani ni thoksan ba jana ba ya ba pot aina hairi si chumi na kangi ate serpodi hoi akhoi gi si chan ngara ji sida yana ji na khandok pungam da no 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 aina hairi ji yadra di na che chang isin bo objective se yam sa tin kalle hari bo movement sing se ai yam sing na da manga chatpi haigedra lupa manga haigedra chanbu chaladi amai mane ko na semdok pusi yai bari da semdok pu yai ko adu da akhoi gi amak lei mai te ba se haibum khong de atai jati da lei khong de ko singarang ai ga na takpi gi dai khong bo ne o ngasi di ai ga khoi gi manak phamje bai gyan di phange ko khoi manipur gi waikhu gi mentality do waikhu je phar ga anan ba sospan thang ga amang nan thok chagi da amanu ching thei yai dina amasi tang thadok mina si loan gi dina te all around biram khodi ma kane okay makha sai oza sandla chagi oza khoi gi manipur loan ga numit amata da chanmina khiba konkani amadi nepali ding asi hariba senjek sida ure aduga khoi manipuri londi huji phawba senjek sida lakpa ngamdri masi ke damta manipuri myam na mod manada basi masi manaba mathok ta na ngarang minister myam so phongdo ki belere ojagi su mod adu mani lebi se adu classical language ki status ta york na bhona bada aduga hariba senjek sida channa bhona bada khoi manipuri lona सुदब क्वालिटीज कुंबल लेरब जाला हाइबम सु याम चौबो क्वेश्चन ले करी हाबिंग होजा आई हाइ जगे हजि पोसे अनि से क्लासिकल लैंग्वेज गा सेन येक्ता आइबदी करेंसी नोट हापसे अनि जी यामना तोंगान पोनी अनि जी मिक्स अप तोरगा खनब वागनि खली मतम भांगा दी आई हाइ जगे ओके हजि की क्लासिकल लैंग्वेज की मूवमेंट से मणिपुर होरे इसिना खरा तप्पे मरम देखो एलिट सर्कल खरा दा क्लासिकल लैंग्वेज दी या कोई स्वाद का त मई का थारा खोल का दे कारी का थुगार का तैयार का मई थार फगदौ नते सिदी कोई इंटेलेक्चुअल सर्कल सिना एलिट सर्कल सिना कुमना थिनरगा गवर्नमेंट पुथो कांदा कोई पुया काली माइन तवी अदगी होजिक लेरिबा पुया सिंसिगी लोन अमसुंग मयेक सिंसिगा होजिक चलरिबा कोई अंगांग सिना लोइना होजिक तौना डेवलप तौना कोई सु मसिदे द यावदना कया लुंगा खे 1980 दाने अब मणिपुर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौना गेजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेजेट फोगी से अहान बदा मैतै मयेक हारम बदगी निमित निनी की मतुंगा मितै मयेक एला सेंगदोरे को मदुमा मयेक तना मितै मय आरे ऑफिशियल लैंग्वेज एक तना मैतै लोन ले अदुदि सेमदोक्ते को तौरी से कोई से नाकल लम तो अदुना एनीवे मैतै होगे मैतै है कोई पोतुदि चुमे मसिगी तौरपसि सिदा गोगी क्लासिकल लैंग्वेज की वाफम जी कमाय तो पुया करी करी मयाम जे कोई दी पारी दुना अचौबनी अथॉरिटी नि अखोने उदबसु ले हजिक सही लिसिंग हम चांगा देन लिसिंग अनि भागी मनुंग द लेबा डॉक्यूमेंट मी लोन मी की अतोप जाति दगी वायरु दबा लौरु दबा सबना द ट्रांसलेशन दौना लौरु बया बलतबा अदगी अखोई लोन लेदि मानबा क्या यावरम बे मदुदी मयाम लगा अस लोन म मानले अदुनते मानबा के साइ बियो बनाय दुनि मानबदी को तोम यावरम याबा पोतो अखोई प्रोडक्ट लावा अखोई ना पोट अम तौर मतमदा कोर्ट से अगिन तुजर दे अखोई मणिपुरी न तुजर कोर्ट निदना सबाय तो अखोई की पोथोक ओइगदौने हाबा अदुगुम पुया अदगी कोरवेक त कैदा लेब्रा नुंग द लेब्रा कॉपर प्लेट लेब्रा कॉपर अदुगुम मयाम से लोय लारिक त हाजु नति मोय देसे अदुर मोयदी मसी लेदिबा मयाम से पुथु एरगा गवर्नमेंट अखोइना पीरनी मणिपुर गवर्नमेंट पीरा कांदा मोन स्क्रीनिंग अम तौरनी मदैदी मोयना सेंटर दा कलाइदा सेंटर मसी कंसर्न दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न ओयबा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर न सेम्बा लैंग्वेज कमिटी में साहित्य भारत की साहित्य अकादमी लेब मधुना लेनरकांदा एक्सपर्ट्स मसीगी मोयना पीरइबा मणिपुर गवर्नमेंट पीरिसे सुमी लाली स्ट्रेनिंग से तौन फजन तौरकान अमुक मखोई सेम दि कनोनिना मोयना सेमेबदना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पुखलकांदा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना कनो द पीगदौरिनेबा अखोई सेंटर पुखलगा मदु कैबिनेट डिसीजन में लोगनेबा सेंटर की कैबिनेट डिसीजन लौनी कैबिनेट की डिसीजन यारे हरगदी होम मिनिस्ट्री ना
order ama thoga madu degree kawe madu da classical status lakadoi ni aduna kana gumana ai schedule lagi hena wangi ga wang badi nate chumna gi facility ngasai international level da mana kaya laiba akhoi gi punchi is da Manipur government na piba ngamoi tawba karor kaya gi sai chentang nongthang pin akhoi loan se develop tawdori ne ba sidai akhoi ji language akhoi directorate amga leijari si paisa khatik tawri ba wa hona jagra jani tawri se masina ga ngamori adu main tawdo tawni adu akhoi ngeina manadana hojik yembi amaga tang delui hojik ngasagi maye kun teresi chatna khotna si bawda mayam di warong ni ko hobe to gi ga mai de ga 1 to 10 ne ba mo ni ko lai to se numerical sta 0 dei oi bam thok tra 1 to 10 adi why not 11 12 la ka ne ba hobe to ba jam sa thi ba ana 0 to 10 9 hai ga dam ne ba numerical aduna ai ko isu even government ge je ta bawda hobe to ga so le adundi ai ko na mai ek si hobe changi bagi amu further kano ma development to share ma no ya lagi bani adu ro di hojik te ko phajala chal amni na mas develop to na adu su kamai to ai guma mamuli ne latta ba scientific study tawraga mai ek expert world gi kali gi mam si tawrakan da ai ko gi sound ai ko di tone language ne ba Manipuri kano se tone kai tan to da hai hidui ne ba mana mi sing da tare mi sing da mi tai ko asina kenara iga siam lu yeba amana mi du sing ta do ni amana ai image du sing ta do ni ton jira kenara ise sigu maga se leibani na si ko sina ba yana ba develop to ba di ai ko ga akhang hai scholar sing mai ek expert sing mai ek tambi di boza sing na puthora ane ba matam tu mina so main to si aduna masina classical language gi currency nor ki du di currency nor ki di reserve bank ne yara bana ba ai ko ai government ngasi bang da Manipur government hogi ba government ne hojik budi anda kidi thamari manga da ngai ri ko mudi madu na ha ni government jena sahi asuk sang ba sida sena ba ho ya government ta currency no ta tawena tha de ba last na kamai to ge ko na som to masi kano da reserve bank tai na 28/10/1994 da tha bane ba masi maye ki specimen bhau yauraga thari bane ba matam da kamai to ge matam da ko gi kano ni moina reply pira ko se masri da kali hai na hai ge hai matam da tu mai ek specimen je sile se si thari ni se matam da sumaina computer ga lei bisa na te adagi mana muk ai ko da halak matam ji da na kari hai na hai re hai matam da kano to re ai ko ta hai ge ko si ja aduna say the sar and harga mana on the is the printing of Manipuri words on currency notes harga please refer to your letter dated 28 October 1994 we advise that your letter under reference has been forwarded to the government of India for consideration at the end Geneva masi reserve bank thar ek hoya ade de koi home koi finance ni kai da tha na file ma hang tor kan government of India de mi thar eba Manipur government masi karino si study tong na ba swai da matam de on do pane sai je ban hai to kai tang chen ra ai ko si makan akar yaw de ai ko specimen ye ko to du na te ba state government na mai su moi na asem du pi de ni sana to mo ko adagi loina moi na pi ga dam ne ba ai ko di sine na pe ai ko na to du na ya pon te authority ko Manipur government ni adu boi di masai da amaga si tor adi bai ki case lai adu lai thamui yam cha ai ko ni adu na siguma mayam sina to de di last di kamai to ge da arun jelina ke nom thajil as di da ai ki doctor maina singla kano parliament ma puthu ubra parliament puthu boi di madu yana na man to dun kai lege na hangu matam da doctor maina da arun jelina haire April tang manga 2016 da dear Tokso Mainaji, I have received an extract from Lok Sabha dated khatang lu bil ko nei hajari se controversial am bi haide da 03/2016 containing matter issued under rule 377 by you for inclusion of Manipuri language on the currency notes. The matter has been examined in consultation with Reserve Bank of India. Addition of any other languages would require expanding space used by the language panel on the bank note and cluttering the design, thereby leaving less space for these security features, such as there is
at present, no plan to include any new language in the Indian currency. Not urgently. Sida loy le ko. Space ho jeki wala di space si. Adu wala di ai ko si puthok bi matam da. Ai ko gi parliament da puthok wala di madu study to puthok bi dong le ba. Man cha du ka pur or mga ka pur aga di ke du no. Adu ka cham mana le ba si. Okay. Matang sida ko uza bijoy habi nang mane. Habi uza. Just last one language is a premium fright ni language gidang the missioner ni language importance karino okay ai koi unwritten history ma hai badi mai leitring ida ma leitring itihas leitring ida ai koi je kai kai chatui kai kai khunda rai kadam di lan chele hai bana singba khongul je loan dagi li dori ne adana koi loan je ai gi loan chumi ma gi loan chumi ne moi chatong lo kanda adu mo khongul lo mang gidra nei pakale akhoi mapan dagi akhoi loan man ba loan an yaro pai kai ki mayam se mamang na haijak rai ko ado yam ngak pom na akhoi oja sanatom se yaw biri ai ga yaw biri ai ne am ngak pom ga lei manipur language ai na expert in te interested party ni da akhoi gi lam si da sungai lei to ba pot khara okay adagi maiteron aseng ba lei ram me for example wa hong nongsa yubi likol ko moibung nga korean nga korean je thang jin thik lo ga na sa ko na me ba sa manipur kai li dino samai tau dina sidna te hamare chak ne keno se samai tau dina masi manipur ka mai yoromino UBC khoi nung te gi deba kar ma da yong ri dina thongbo khoi moi bung khongina likon chana ba je khoi culture ga keno tong ri ada gi akan na thogi wari tar kan nong sai ba phai ji manipur kai le gi asia da hoji gujarat khata ngai re ko ada gi wahong jina karam kan le mi ba hai ba ata di masidi akhoi khang mung me ba ai expert na chudi haijari je aina common man haijabani ko somewhere in our recent past akhoi gi history e ba khot pa tawdring da samudra mapan da koi gi na khundara magi khudam je sigum wahai ji di phang ne aduna language bu chakhot pi haning ba chakhot hanjaning ba khoi oja sing su le bi re mayam le bi re ko language ji anam tan da aina chemi taw kan sigum ba unwritten history gi footprint je mut ki kadra na engoda yamna nuksa thijam lei let us treat it very carefully section na ne section yeng che bani ai na khali ba manipuri loan sene chomi adom na haibiri uduna lali habi wahum da tothok per yamna section na scientifically sanction che obni na traga di phajak ram manipuri loan gi masak tu mangda ki biya habni matam na jalak tre ja habi akhoi the maitage na lyric in but tc hutchin je mana lyric se phong kana 1908 ne lyric se adig mang the pho even go masani the mana wahi pare mayam pirame ba archaic manipuri modern na matam digi modern do hoji modern oidram ne go numit ka pada mana sizin ba won sai mayam se pawna metero ne ari ba metero ne atham da kang de ba just sentence na pasage haya he liklai o yai me yai tawdal ba mapa lai can you make any sense of this see akhoi archaic language ne ba adudi sidigi kai tan evolve to re da hoji aina pasage ba sentence to modern manipuri hai modern je modern oidre he ima he taibung pam gi mapa oidi ba numit hai ba ne ba yam lu ba sidigi sam to re ko adagi hoji kan gi naharon gi language da yan chalai je akhoi na moi phu da chai gi da ai ngo da akhoi isa nabi na phagi da baba yo tai kai na yo di hai noi are angang ko pun ngana kan da sporty ka pi he kai de hong doi de ano ano ba wa yo sele adagi ato bon aga na hari se akhona mete ron biar kon tam pod lan ba ai chala ro ge aran mete ron ne ba okay ai chara ro ge sentence by sentence word by word study tawler ga yam kuina chang ga tawler bani matam sem select min aroi ba sei uza san dum lak chege kari habini uza sidai da akoina lairei ju azabi join ju haire akoina yeng ga doi di kaino da loan ji gi hoji akoi gi tongan tongan ba scholar sing na ma gi tongan tongan ba field gi ma gi physics gi zoology gi kari gi tawdana terminology semi masi ju phatta banate ada akoi numit khuding gi sinari ba loan sin ga adagi literary oina adagi academic oina sem ga doi ba loan ji ka ani si adum darkar oi maramdi numit khuding gi bazar ba sai tare numit khuding gi sinari ba loan ji kaktana akoi gi ekta maduna aseng ba lol oina sakhibu ju yate aduna loan semi ba kangbu sing si dei da mana semai si da suppose lol have the perception ne aina ya kharaga di dum yare aidi suppose malang itang pham hai da koina airport adum sinari malang itang pham je koi kok ta changu ya da bai ni adu bo koi hujik lei ba journalist sing na dagi di numit khuding sinari da like ta kari da patang patang hap ta na sum laga di adu gi wakhan du do oram bi ya ni khali kangbu khara na like ta kari da lonjan yaw bo khot pa na sentoi si ju apha phata banate hai adum aduga amarom da hujik changjal ta na akoi gi e da tong da yaw da lai gra ba lon gi masak
ꯃꯁꯛ तुजु अदुम अकोई अदुम चना बसिसु ओजा बिजोयना हाइबी के अदुम यायन खाली नाकल मरमदा ओजा सरना मसागी हाइग्रिबा मयेक चटनबगी मतांगी दुदैदा स्पेस लेत्रेना अरुण जेटली ना हाइरपदो मदुदु आइगी वाखलदती अरुण जेटली ना अदु हाइबगी राइट छे मसी क्राइदि पिगी नाइबदा अकोई जिदा अनि थोगा मयेक कुंथ्रा nga चुंगदौनी कुद्रे चुंगदौनी अदा मदुदा मयेक थागलकपदा बोक्ता मदुगी येनदना लेबदो मदुना ओइबसु याय खाली मदु खंगदना मसी काना रोय अनिमक्ता अमदा हाइरोदी मोइजी कम्युनियन ओइबा पोट अमा थोनी हाइदना खंदना मोइदा ngасai मफम लेत्रे स्पेस लेत्रे ना हाइ ओरमबसु याय खाली अदुगा अतोपा मना क्वाइदगी लुरिबदी हौजी ग्रेजुएट जौरे येनगेरा येनरोइरा मयेक कुंतरे सिदा ग्रेजुएशन जौरे कनाना थिंगबु ngमदोरी मास्टर लोइरानी पीएचडी तौरानी कनाना बो अनि थोक अहुम थोकेरा मंगा थोकेरा कनाना जु थिंगबु ngमोय दउदो मांगद लेबु क्वेश्चन दी हारिबा अंगांग सिंग सिना ग्रेजुएशन पास तौरको मिकुप्ता ngasi चाही अनि अहुंगी मतुंग जिदैदा मोय एमपीएससी यूपीएससी थारानी अदगी मुक नेट जेआरएफ थारकनी मदुदा मोय बेंगोली दा यू यागद्रा अदुना बेंगोली दा सनरिबा वाखलोल से कांसेप्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओइगेरा मणिपुर की ऑफिशियल गेजेट ओइगेरा मसी सिंगसी इल्लगा हारिबा मैतै मयक से मसी असेंग बखोई एकनी आइब से खंगनबदा गवर्नमेंट की अखोई हुजिक लेरिबा एनजीओ मयाम की लीडर सिंह लेरिबा सिंह अदुगा स्कॉलर सिंह अरे छात्र सिंह बहिरो सिंह पुन्ना वाखल तामिनरका मसी होनबगी मतमदो थिल्ले हैबसे रोय होय नै पाउजेल पि ओके हम नोजे अदुगा ngasi डिस्कशन असिदा मणिपुरी लोन की मतंग दा खनरगा खोई अतोपा हिंदी गोंबा इंग्लिश की वहाई मयाम सीजन हैदुना येंगलिबा ऑडियंस नसु हैव तारे अदम हाइबिरम यावगनी अदुबो उजानसु यामना फजना हुजिक तंबिखिबा लोरमदाइदा खोगी अखोई ngangnaba मणिपुरी लोन गा कोई एकेडमिक ओइना लारिक ते इरकपदुगा खेनब खरति अदमक लेगनी याम लेगनी हैबनी मरदन ngangnari मसिमक इरकनी हैबनते इरिदुमक ngangnarकनी हैबनते हैबगी वाफम दसु जान थंबिरी ऑन द रोड ngasi ओइनादि मनung होनगी थरमसे मतang सवाल लोशन जरगी ngasi की थरमसेदा ओजा बिजोय ओजा सनातोंबा मदि ओजा सरसन लेबिरतुना थरमसे बथवा पिक ममदि मपुंग फान गुदंग तो ओजा हमबा मुखन थाच फंदुक चरी अप्रिशिएट योर जर्नी मसिन ngasi की मनung होनगी थरम ngasi की एडिशन से काम तो बिबिया को खान बिरप यागनी कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोगी फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तोरगा कमेंट अबदि फीडबैक था बिरप यागनी विद दैट दिस इज राजनोतोम साइनिंग ऑफ खुरमजरी